ki perlok ki perjor kuda ya pi kani kapor wawos nyau pi ya kani ka parom ka wat tabian pha chaphang uso ngach kemo man ga chingker khu ya ilang goro uso to won wami nau din namo na won wathung hakiper kipra yong i njo emudin wami chwa de kiso nete mi kisla wagitnat hadin kawa bon sen hi yoi wo so mi u hadin kitnat hadin kisla wan sekisentu mi so udin so manu waya be por bha lem kamte daw der poru mi sla wo mi so we wo so mjo kynthih u no sumbe chikitnat klem mi lung namo ne kisla chikiso klem sentu kani penyogo yi womto gwasuk wo mi so yo mi so hap lai ye keluti wichingai hap be ye por yang ay pikam kiwangai kat wadang im haperthai emkam mulai ye keluti wichingai hakani ka perthai chong wasa kawadu chipor dan hi nete daw ong apostol Paul namar kata ka jinglong trash nong jungi ka long hapneng nang taru ngi ap khmi lanti yong nong pen im Jesus Christ ubau trai kamte habia be i ye por watbian yong i ham chong ya ham kynthih lani ham shot kot wa man da poi ukan rad wa thu so u i yo chemu yo so wa mi wa kmai dung wei bang wei thiang ong gaktin gyong blai nei te daw katnat baro bahanga ka bom sei so ungorno bat katnat baro ka ba sei so uklat yaka bakan yo sei so khambon nei te daw emkam yanga yapi o yai kreh chitomi yai minodi kaudin ho chong yai ho bu tei ya der pathan ipor yanga yapi mandawan kunrat yong ayong pi yo chemu yo so ake jingim gyong i yo ong kamu apostol Paul do menta yanga labu ya kata ka pansnyet jong kahok ya ka ba utrai uto unong bishar bahok unai hanga hakata ka sngi at omtang hanga hi rei hakita baro ro kibe i ya kata ka jingmi pa jong blai ne bentai buram yong Amen.